Assalamu alaikum dostlar. Legenda машина Mercedes 124 Yeshka. Telefon nomeri bu 94-yilgi 2 объем avtomat korobka ekan. Salondori probegi 570 ming deydi, 94-yil. Mana avtomat korobka. Lyuklari da ishlaydi ekan do'stlar. Sideniyalaridagi original. Qiziqqanlar bo'lsa, chalib baylanishib so'rasangizlar bo'ladi. Navi aynaktari 4 ручной. Antenna avtomatik ishlaydi. 2 объем. Bagaji. Ходовой жасалған. Полный. 4 qishqi дөңгөлөк qo'yilgan, 4 штук aldı arkasına толыгы менен. Qishqiga dayar. Motor plita motor dostlar. Жүрүшү бар жайында. Шундай достlar. Kimga legenda kerak bo'lsa 776 50 80 84 degan nomerga chalib baylanışsаңызlar. Bası 480 ming kemi var deydi. Жақсы эле түшүп берет экен. Дыйканчылык машина, алып сатардык эмес. Машина дыйкандык. Кызыккандар шашылып тез чалыңыздар.